Ngiyathokoza isizwe, ngiyathokoza isizwe sikaZulu, Ghana, Zulu wonke ngithi angibingelele bafowethu ngenxa yesimo esikusona angikho kahle hle emoyeni kodwa-ke isikhathi yonke into nesikhathi sayo. Bafowethu kule simo esisona njengamanje ngalesi nangalo mzuzu sekuyintambama sisemcimbini kaNombembe wokugcina umshado wokugcina lo awukho ngoba uyawuthola silahlekela kakhulu bafowethu uhambeni Nombembe uhambeni ubathona balesendile uhambeni fokabhidlika madoda bafowethu kufanele kodwa-ke yonke into nesikhathi njengonjalo gogo kwenkosi cha-ke bafowethu mina ngifuna ingakhile le ndoda ngibona ngiqalaza ngala nje ngiqalaza bengivele ngibe ngala bengayifuni ibe ngala ngoba ngizongayiboni kahle kakhileke bafowethu le ndoda yomkhize ingakhe kakhulu yakhe isuka phansi yangakha insizwa kakhulu ngayinsizwa ngaze ngayaka ongakumangaza nokuthi mama kakhulu ebesikwenza nasikasi practice besikwenza nje sisikwenze kwenzeke action ebesibasebenzisa bekuhlangana nje igazi lokuzwana angazi sibe ne-practice naye asikaze senze lutho naye kodwa nje besikwenza kuhambisana igazi ngebelizwana ngisuke ngakheka kahle ngesikhathi esifanele ngakuthola ithuba elincane lokuphila naye cha bafethu kunakeleke uzofika isikhala kwamanje esikhulu kodwa-ke engeke ngasofa kodwa yonke into nesikhathi sayo uphile uthathile ngicela nje bafuthi insizwa zonke zabaZulu insizwa zonke zamhlangene amabutho onke igama zonkana bafethu ngiyocela nje sasihambeni ngibonakala sasihambeni insizwa bafethu kodwa-ke sosala sincenga abahambayo nala bekho nomkhize wakhabazela sikhona insizwa amakhono azikangcono athi uhambe ukwenza emhlabeni nangenkosi ngingelutho ngingenasikhundla ngisho emthizweni kodwa bafethu ngane ngawe khabazela ngakhuluma shonilanga ngaqeda mfethu ngiyathokoza kakhulu